Andu kurari na andu mitugo mithembe na ri ira mitugo ire classify ga mundu yani mitugo ndoreme no ri kurituira ri iyo nehu mitugo ni classify go maita maingi no i classify kuringana uri uhana no i classify kuringana uri wikaraga na no i classify ona kuringana na we mwenyewe kana mwikaraga nao riu muthi twenda ku classify na we mwenyewe good na tukorora andu classification kana tukugania maita meri hari andu betagwo introvert introvert aya kama muna karatari introvert tara dweri ba ile tu personality igiri introvert na But who introvert? Tukodaga tuhariririe ni gako tukimenya kiu kingi. Introvert na extrovert. Tukiambiririe riu. Introvert. Mundu introvert ko hana atia. Ungimanya atia kana wewe introvert kana we. Yes. Mundu introvert ri. Nero rameda ikara mari aika. Mundu makeria ana ndendaga stories ya mundu. Ta Jeff Muga. An example. Ane. Ndurira ndendaga space yake. Oni wakora mundu cinde kurangara. In fact ndo mohoro. Yes. Mere ndakto maisato. Introvert. Wakora mundu cio ona muci gwake ri. Ndendaga maundu ma gutinda kirangara ngo. Bedroom. Ne kuhingira bedroom na computer ciake. Na thimo. Agisukuroro. Kana ngathiti. Na ndendaga gwitwo ni ciana. One. Icio ni mundu introvert. Ciana ri. Ona ithie gutanga baba wao ri. Ni ithia gaicemete kaundu keho. Tondu mundu cio ri. No kuthukira. Ani ana ndaguthukaga. Ari kahora. Ni Jeff Muga. No akamake ena impact. Ona. Ruona kana ri. Ndathia gacemete kahora kienda kindu. Adi. Tondu korora baba wao ni serious na muturire. Wabere mundu zere mugiri. Mugiri. Ni karaga waika. Yes. Next. Okay, mundu cio ri. Ni onanagia wendo na ciko. Chebua korira hau. Mundu no kore introvert na extrovert. Ni hinya. Okay. Ni hinya no kona tunini tu extrovert. Ru mundu introvert ri. Ni uri angikwenda arakurehera tundu. Tu indo tumahua. Ni muturi wa muiru. Kona arakurehera tuheo. Yes. Akori mutumia wake ri. Tondu introvert no kwa mutumia kana muthuri. Yes, that is true. Ru kwa mutumia. Partner. Tuku partner waku akorwo ko muthuri waku ni introvert ri na mukora guteithia guthambi indo. That's very nice. I think these people are awesome. Yes. Ni araguteithirie nginya kuruga. Yes. Tondu akunia wendo na affection na ciiko. Ona ni mundu tender ni kama mundu una mundu very soft. Very soft. Ndurabe hana kuiguirwo tha. Yes, ne kolo. Ati mundu cio ri. Ona kuirwo tha ne kolo. Ane. Ati na kuihitio ka undu ri. Ni wa mwizo gutuika suspect. Tajetia mwana. Gutiri. Mundu cio ri buhara ribuno. Na guthera. Kore mundu me. No more. Akode mundu rumeri tutarune jabu wega na Jomo Nyathira tia kwera ciga direction na kiria example nani ati ndagiuma gwake sati itari hure fathi karatuka haurwo rangi we ameringari gayo kahaye umite kiria eno-ine kaburi so ni introvert turarora. So ni introvert na tukimurika kathiini video. Yes. Good. Na ndendete riri. Ndendete ngui. Oh. Ngimukora ngui. Ti Jomo. Egũthikĩrĩria thikagĩrĩria. Mũno nĩ gũthikĩrĩria. Arata na ingĩ kweri. Ndarĩ na arata ingĩ tondũ nĩguona atindaga kahora maita maingĩ ra spend time eika. Nĩ aciragia mbere yarĩtie. Ndangĩtũhũkwo. We nĩ kuona ta gũtũkũingĩra hau introvert. Niĩ ngĩrĩ hau. Nĩti hau ngĩrĩ rĩu niĩ kũhorera. Introvert. Nokora introvert ri ni endagwo muno ni andu okoro mundu rume kona ne muno tuhiki ni turamwenda ni gukihorera na guthera ni we Jomo ndi hau isaki ngombe troga